I ćao ljudi, s vama je Voja sa kanala GameGT. I ljudi moji, danas ćemo igrati Skywell. Pa ajmo ovo da krenemo. I ljudi, prije samog klipa želim bi da kažem da se subscribe-ujte na moj kanal. Lajkujte neke od mojih klipova, uključite ono zvonce pored dometa subscribe da vidite još ovakvih klipova. Sad. Shoutout dobiju Urus the King i Bros TV, znači jednostavno super kanal i subscribe-ite se. Sad. Ako želite da dobijete pozdrav od nekog od narednih klipova, lajkujte klip, subscribe-ite se, uključite notifikacije i tamo napišite u komentarima jesam. Okej. Ja sam se dogovorili ljudi da će tako ćete dobiti pozdrav u nekom od narednih klipova. Okej, sam pare. Te kako lepi zubići. Majmun. Već 1000 metara. Nadam se da sam ljubičast na svetu. A nikada vam da dođu. Okej. Hamburger. Shit. Stani ljudi, presti mi klopnica. Okej. Idemo ponovo. Okej. Super. Okej. Ajde uzmi tu mikrofonu. Okej. Okej. Ajde, i dobro, svemirno smo. Ali nam je, nažalost, ponestalo krofni. Da možemo se još dobaciti. Čim dođu one iz tamo svet koji... Okej. Idemo dolar. Shit. Okej. Okej, super, sad smo u vodi. Idemo. Okej. Da, to izgubili smo. Idemo ljudi nešto da kupimo. Idemo još jednom. Idemo još jednom ljudi. Okej. Okej.
Okej. Ne. Dobre oplate. Okej, pare. Dobrena krovna. Joj, mogli smo, ne, evo te dozvemo. Ne, ovog skrofte, bo to je baš mnogo redko. Ovo, vidite. 963 metara. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog samo videa. Ako jeste, lupite taj like button, subscribeujte se na moj kanal ako niste i to je to.